Alright, iti na gundawa, intayon na amwen, intidenggen ti pakasaritaan, ti parikot, iti biyag na ti nagsurat, nga ni pagkayam tayo nga Jesus, iti probinsya, iti Nueva Vizcaya. Sagudahin nga ti surat, ni pagkayam tayo nga Jesus. Dear Cousin, kunaktupay, anya? Kunaktupay nga sa bali tararamidin yung cellphone mo? Sunya, anya ko mga sabali. Ay, amatay, ay, saan mo agawin cellphone ko? Amatay! Ni, aping imbarsak mo cellphone ko. Katrumbing na lang yung barsak ko. Tapos sa bali magkayam tararamidin yung cellphone mo? Ha? Ha, Jesus? Anya ko mga sabali, bakit? Ilibak mo pa ilain? Anya ko mati. Awan tinumbing nga ilibak ko. Tawan mit timading raramidin. Anya nga awan? Nakita mismo dagiti matak. Apay ti amo mawalak iti likudam? Anya? Isumit lagayan nga cellphone ka. Cellphone na to, Brian? Italayang mit nga mga cellphone nak. Diyak mat may rapin nag-ubrak. Agrason ka pailaeng. Nakita ka lang nga roden. Anya ko mat nakita. Nga adda babaem, Jesus. Adda babaem. Awan bakit? Awan ti babae. Agrason ka ba lang? Saan mga badikan cellphone ko? Paperdi. Talaga nga dadailig dito yung cellphone. Agree ka man bakit? Agree ka. Ayup ka. Pingagsipat ka. Isumit lagayam ka. Marik na kalim mamihiskan kaniya, Jesus. Saan nga po doon tayo bakit? Sa anak mo nga limamiis nga. Si Kanti limamiis kanya. Anya ko man tinabasa mo iti cellphone ko. At nakatetext mo nga babae. Ipod numon. Aminin mo nga da babae, Jesus. Awan ti rumbeng nga aminin. Bakit? Si kalaang ti babae ti biyag ko. Ulbod! Balangkan tis ka lalaki. Ibagam nga min kanyak. Anya ka di tinabasam. Maaping agpanunod ka ti kastang ang babae. Nakalawlawag. Nga anya. Anya ti nakalawlawag. Nakalawlawag nga babae. Asino di kachachat mo? Asino di kachachat mo? Di bats ko dayjay. Gayim ko laing dayjay. Babae anya. Uwen. Kung nagtupay, saan ko nga babae ni Delia? Delia? Bats ko laing iti high school. Ibagang kidiakit kayan ayat mo idi. Ay diyak kita kay manan kat nagsubli di dati ka pa na kayo ti maysa kan maysa. Saan nga po na itabagan? Ibatanat. Makita mo digiti text ko. Nung nabasa nga po doon digiti text ko. Amom nga saan ko nga babae ni Delia. Anya nga saan? Ada siguro code yo Anya nga code. Anya nga code di magbagang bakit? Di nabasa. Anya ka di nabasam. Apay ti amom tangaak, Jesus. Apay ti amom maluko na. Di ka maawatan bakit? Aminin mo laingin. Nasaysaya at pinipudnom kanyak ti amin. Ang mga nalaglagan di pa nakaawat ko. Awan ti rumbeng nga ipudnoking ka. Sonya ba? Ipatanat. Anya, Sonya, unay ka mo. Ipatanat ko nag. Ibagam kami na. Awanin. Diyak nga open ti cellphone. Uri nun madadail deta. Nakita kong ti ebidensya. Anya ka di nga ebidensya di magbagam. Medyo nauding nga text ti babae. Nauding nga text na. Kitimit lang ko na nakit. Adaking ka. No kayat mo ti agdinardaraan. Kitwen. Ang imnusaan mo kayat. Dati latan na imbaligtad. Kitwen. Kodyo na kita. Sus, kodyo na kita. Ay, na Diyos ko, dinardaraan ka din.
Imbaliktad mata na. Sunya, bakit batan ako na? Anya ayati, anya, anya launay ti basol ko. Nakalawlawag, Jesus. Dinardaraan ko na, anak. Kaputag regla. Anya, ay saan? Imbaliktad. Bueno, te dati akayat mong imbaliktad ko na, anak. Kaya mo sawen, balbaliktadin isuna no kanaig mo. Anya, saan bakit? Unay ka matan, kaping nga rod. Dayjay, damdamagin na laeng no anyan to ti, kaya't ko nga, pangal daw into no bigat. O kitam, ingkapay kasango nga mangan, dayjay nga babae. Saan bakit? Denggan na kami nagpalawag Denggan na nga umuna. Nalawag ti amin na Jesus. Saan nga malukon? Unay kan. Ada negosyo nga panganan, dahil nga bats ko nga ni Delia. Katsalsaludsudin na. No, anyan to ti pangal daw ko into no bigat. Iso ti pang panganan mi nga kadagiti ka ubraag, ulbod. Saan ka mamati kadagita sasaumon? Sonya, patsin na ay, batanak! Maturog ka dita salas. Di ka kayat nga kaida. Anya? Joyce, anak. Tatang. Ada extra nga cellphone mo, saan ka di? Uwin tatang. Apay ka di tatang. Bulodek ko mapalayang ito no bigat. Usarek lang nga mapanagtrabaho. Ay, anya ka di tinapasama kiti cellphone yung tatang. Napukaw yo ka di? Akwa. Awang ka nga minitay. Itayada ka di balay dalulam. Nagapakam lang basis kininanang mo. Anya? Nagapakay man ng tatang. Ninanang ka talaga. Ure no saan ko nga amo ti rason no api nga nagapa kayo, amuklatan nga ninanang manen. Ninanang manen aking basol dayta. Saan mo anak ko? Kitagpeso mo tatang. Sobra launay ti kinaimon ni nanang. Kanayon nakapagatapan nga da babaim saan ka di? Kasta nga masansan ti pagapapaan nyo. Nga dadaelan na digiti gamit yo. Nga ita? Ta cellphone nyo ti dinadael na tatang? Ala, mawatak mo dinanang mo. Agselos lang. Kasta ti panagayat ni nanang mo kanyak. Pagimunan na amin. Ti ko naayo kid di tatang kabuteng nyo ni nanang. Ungtan nyo met namin sa paminsan Kasla ita. Agap apa kay gayam. Iso nga di na kayat ti umay mangan itay ay ayabak. Lababam latan. Mangan tulatan ni nanang mo ito numabisin. Uray ta. Dati fried chicken nga paborito na ti ginatang ko. Bebe amon tatang. Sigurado nga saan nga kanin ni nanang dito nga ginatang mo. Nintupay nanang. Nakangat nga to launay ti fried na. Anya. Kitagpay sumet. Masansa na kasta. Talaga ipatangken na. No anya ti kunana. Iso ti masurot. Kasta ti kinangato ti pride ni nanang tatang. Kada kay mat. Patpatsin nyo matlat ta isuna. Sursurutin nyo matlat ta. No binugkawan na kayon. Di kay agsasaon. Para no siyak ti si katatang. Ungtam mat maminsan ni nanang. Tapno saan nga kastang humababuso. Anya. Oh, si Kamat Gayam, Jesus. Wen. Pasensya kan, Delia. Saan ko na ibagakin kay nga umay kamin mangan. Mas daawak nga rod. Ta idi pelarabi nga saan nak nga rineplayan. Kuha nga min. Oh,
Api kasla sa balimed deta awit mo nga cellphone. Akwa, cellphone ti balasan ko dito eh. Binulod ko pa ilaeng. Angin saan ko ngayon baga kininanang na ta. Amangan no niya. Kuha nga min. Ah, mm, dinadael ka di ti asawam ti cellphone mo? Iso nga, saan nga ti sigod da cellphone mo ti awit mo ita? Ha? Ah, kwa. Apay mo't nga dinadael na. Siguro kat ada babaim. Oy, Jesus dagas data, si aasawa kan laglagipem. Ha? Awan ti babae. Sigamat Delia. Napudno ak iti asawa. Napudno ak iti binangon ko a pamilya. O, nasayaat no kasta Ngem apay nga ron nga dinadael na ti cellphone mo. Gagangay laing ta. Ada ba si selosan ni bagat ko? Kita sino ko mga ti pagselosan na no awan ti babaeng. Asan ka nga pagsaritaan day jay? Inalag na ti cellphone ti balasan ko ta. I-save ko ti number mo. Ta pansamantala, bayat nga awan pa ti baro nga cellphone ko. Deti ti usarek. Sige. Di mo kadi kapisado ti number ko? Saan nga rod? Sige. Isurat ko latan. Ta i-save mo to dita baro nga cellphone mo. Anya nga rod ti pangal daw mo ita? Sige. Dati dinardaraan mo nga rod ita. At akas lang ang mailiwak man tiraman ti dinardaraan. Sige. Mano nga rice? Dua. Dua nga rice. Sigurado nga mabsugak manitan. Lawas taging ganat ta parang Jesus. Ay, Andres Desaya ka pilaing. Saan mo't nga ako na nga Andres Desaya? Sigamot parang, sino kita? Parang Manuel ko. Ya. Kita na kayo na parte ka, hindi na kayo malasin ng loko. Masit laing pare. Iuray no kasi nga na parte ka. Amok ti pagawida. Saan nga kasking ka nga tiladalat at pagawawida mo? Paring Manuel. Saan na balik ang yak? Tawang pa ti asawak. Awan ti asawang matainsinan na kan, pinanawan na kan, paring Manuel. Okay, siga. Kurt. Siga at least. Ure awanin ti asawak. Sa anak mo nga under Desaya akaskin ka, pare. Urean niya di bagbagang pare. Ure bagam nga kanayon. Nga under Desaya ak. Sa anak ka mapektaran. Kami nga di ka mapektaran. Kumayat ka nga mabutbuting kalatan iti asawang pare. Nabugkawan na ka, di ka makasawon. No, sipatin na ka, di ka sumubaw. Saan nga minarumbeng nga dangran ti babae. Lalo ti asawa pare. Ti bagam di takrut ka. Mabuting ka keng kuana, apay. Mabuting ka nga mapukaw iso na ka. No, sakla ti nakasawa ti ka dyan, nabayag na insina ko. Saan nga kaskarina pare? Gabuti patpatig ko, ni Sonya nga asawa. Kung namladay ta. Sa may saan anak mi. So deta, deta ati bagam. Gabuti anak mo, anak yo. Ipagpagabom lakin ko anan. Kaya ti anak ko ti bunyag, nga ni Joyce. Saan nga, patpatig ko, asawa. Ipatig mo nga ron mo, ti kasemat nga kinaselosa. Sumanaon, umay kami jay. Isungarot nga di kam umay makin inumijayin, paring Jesus. Dakis ti ugali ti asawam. Sigamot pare. Bebean yung kadlatan. Awatin yung kadlatan ti asawak. Isong agselos ti asawak. Gabutay patpatig na. Ay, dati kamen. Dinggam di bagak king ka paring Jesus. Pare. Tapnunusan na kang anderan ti asawam. Para manam maminsan. Anya ti kahit mo sa pare. Parik na ama. Katsipatan mo't maminsan na.
No sipatin na ka, sipatin mo itinapikpiksa. Anya, nung tan na ka, pagsawan na ka, bugkawam. Teore la maplang tidwala pa na. Apay, di mo kapailan. Gabuta takrot ka. Mabuting ka, kinisunya nga asawam. Nakadagdak kilan ti pagim, nakapatbati ti suna, nakakutkutong. Kabuting mo kit dayjay nga asawa man. Kit gagangay apare kit asawa ka ro. Talat asawa agad, napayagan ngayon palapal ko. Adiya. Dakon, bakit? Bakit si Mangpit kayong tatang? Ay, si Gamon Gayam Joyce, pinakaring ka pa anak ko. Kalkalpas ko lang na naginaw ka dito ng anak tatang. Nanganam. Hapi nga nanganam lang. Di kayo ninawan tinanganan ni nanang mo. Kasano ko nawak tatang kadimit na nga ni nanang? Aniya? Saan man nga nanganan? Manong arabiin nga. Di mangmangan. Ay na, saan lang nga siguro nga rabi itatang? Baka di pa'y mangangal daw. Baka di pa'y mamigat. Na nakakalis to nga kimutong ti bagi ni nanang. Nakakapkapsot pa'y tilanganan. Sa dinadaya ni nanang mo, Joyce, palasang ko. At damanin iti si Ledyo, anak, tatang. Maturog siguro itan. Kasimit ti asawak. Ungag pa iso. Manong arabiin nga. Di mangmangan. Sakit nakakutkutungan. Ala, maturog kan dun balasang ko. Tayo nagtumutin maturog. Yung nagtumutin kay daan ni nanang mo. Uwen tatang. Nakaturog ti asawa ko. Urenuan niya ti bagbagakan niya dahil ti gagayim ko. Saan ko nga patpatsin nida? Iti ka anuman. Diyak maramit ti mangdangran iti asawak. Diyak maramit ti mangbugkaw kinkuana. Ureno tanak. Ureno pagsawsawanak. Matmatakla ti ka asawak nga matmaturog. Nga nakakutkutong. Langana ti nakapsot. Malagip ko daydi. Malagip ko daydi. Aldaw ngayon pas ngayon na ti anak mi. Nga ni Joyce. Kit malagip ko ti sakripisyo na. Nga nanginaw ken nangisikog iti anak mi. Malagip ko ti nagrigregatan na. Ti sakripisyo na. May pas ngayon na laeng ni Joyce. Iso nga, uri bagada nga under desaya bakit? Uri no pagselselosam amin na babae, nga awan met ti kinagtirumbing nga pagselosam. Uri kanahin may pabasol kanya kada babaem. Jak to aramiten. Uri no sipatin nat. Uri no dangran nat. Di kanto kabaylan na dangran. Inasawa ka. Tapno no, dungdungwen ka. Uri no sana ka dungdungwen. Ipatpatig ka unay kong naison niya. Kat sabi ko ma. Sabi ko ma, tamapukaw to ti. Kinaimon mo. Sabi ko ma, tamamiris mo to. No kasano ti kinapudnokin ka. I love you, Sonia. Siyak da ito'y. Jesus da ito'y.
Ti asawam nga may patpatiging ka. Ah, Bayan na kaparagsaking ka. Imbes nga dangran ka. Imbes nga bugkawang ka. Kay ket kulaing daytoy. Timang lailoking ka. Uri namat maturog ka. Ket apaman nga makariing ka. Sabi ko tabalsem digiti arakop kinagikuking ka. Sunya. Kasta, agasog ka. Baring numalagip mo di damo nga gayan ayat. Di karugsutan nga duha. Idi mariknak nga ipatpatig na unay-unay. Idi mariknat at di kinabara dagiti bagita nga agtipon. Kailiw ko launay dagiti apanawin. Bakit? Sabi ko matama isublita dagiti nga panawin. Ingatok ti badong. Kat aramidik manen, daydiar aramidik, nga arig na may isa nga maladaga, nga aglakam ti taroon king ka. Manipod ka ti baruk, manipod ti baruk. Alakas ta, agasog ka. Sabi ko matamarak makariing ka. Tapno makitam ken mariknam nga nalaing ti aramidik. Ti panang paragsak ko king ka. Ti panang lailok king kaso niya. Nakabarbara ti bagay. Mariknak. Nakabarbara ti bagay. Kas kabara mo ti bagay. Uwan bakit? Amok nga asugam. Asugam ter aramidik ka. Asog. Gapot kinaimas na. Gapot ganas na. Ala. Saan ka ngagsikig? Agdata ka. Basta. Tapag sinublatik dagiti dua abantay mo. Nakabarbara nga talaga ti bagim. Ingat bara na nga kaslak la masinsinit. Anyan tulaangin no addan iti kaunggam. No adakton ti kaunggam. Adadan to na mariknak ti bara. Ti bara ti bagim. Saan ka nga talagang makapuot? Okay lang. Baring no maminpinsanan nga agmaymaysa na kiti bagita. Kat maminpinsan tumuten nga makariing ka. Ibabakod ni Panting. Kasta moten ti brief ko. Pagkayangin ka hanso niya. Pagtipuni kon dagiti bagita. Nagpudot. Kasla masinit. Kasla masinit dito armas ko. Kinabara na. Saan na bale? Kasta nga talaga. Amok nga ikaili mo dito yan, Sonya. Jesus? When? Sonya, bakit? Ni Jesus dito eh. Saan ka nga agulagulpay? Saan ka nga agulagulpay? Bayan na.
bayanak nga mangyakar at mangyakar ti barak iti bagim tapno agtipon dagiti barat ha. Saan kan nga gulagol pa eh. Naisirek kon. Sige lang. Bakit? Ura niya pa iter aramidim kanya. Saan ka to apulo sa tangra. At kahit ko laingin nga dahi iti aramidim king ka. Paragsakin ka. Itid ko ti pagragsakam. Ura inubugkawan na. Lailuwing kalata. Iparit na king ka, tinaydumdum mga ragsak. Nauri no kanahin kang agselos kit pagat-atapan lang at babae. Sikanto na tatipatig ko. Sikanto lang ti babae nga itayo ko iti kangatuan na langit. Ayok ka, anya tinaramid mo. Ha? Kasi dati nga raramidin ta kasagasawa. Ape ka di. Ay, ginundawayan nak. Anya nga ginundawayan? Kaputa maturog hak. Kan kaputa nakapsutak. Kaputa gurigurak. Anya? Kaputa masakitan. Inaramid mo di kay kayat mo. Masakit ka? Uwan ngagpaiso. Naggato ti gurigor mo. Itam lang amarig na. Itay ka pala nga nakarabaw kanya. Itam lang amarig na. Ay, kwa, ti amo kami no bara ti bagim laday dyan nga gagangay. Nini? Sonya, bakit? Nakaturog ka kanina, natalimudaw ka. Sonya, nagkaro ti gurigor na. Agtagtagirgir mo ti bagina. Diyos ko, masakit yung pais. Bakit? Askin nga, itaray ko ti asawa kita ospital. Itaray ko ti ospital. Joyce, anak ko, tulungan nakman. Itaray ta dinanang mo ti ospital. Joyce, anak ko. Oh, subuang ka, mangang ka. Askin na mangan ka, wala ti doktor tap na makatumarkan ti agas mo. Pumanaw ka. Jacket nga makita ti panagrup-rupan. Anya? Isubuang ka. Uran niya ti bagbagam. Saan ka pumanaw dito eh. Sana mabaling nga baybayang ka. Pumanaw ka kunak. Api nga ka dito eh. Anya ti kaadam dito eh. Iuray ko lang ni Joyce. Kaiso ti mga sikaso kanya. Sana mabalin. Agad-adal ni Joyce. Urayak latan. Naskin nga mangan ka. Kababayin mo't no di kita nurse ti mang pakankin ka. Awan ti bibiyang ko. Basta pumanaw ka. Anya? Aging ka nga di mo aminin kanya. Ti anya? Anya ti aminin? Kada babaim. Awan nga ti rumbing na aminin. Bakit? Ulbod. Saan nagagul ulbod? Pumanaw kan ko na. Pangaasim sakbay nga. Sakbay nga pumanaw ka ko na. Kahit mo ka ding ag-skandalo nito eh. Anya unay ayat ibasol ko. Andiyan basol mo? Ha? Aray, aping agibarsak ka dito ospital. Awan bibiyang ko kunak. Umanaw ka. Ibagang maminaan niya ti basol ko.
Umuna-una, at babae, mem, di mo kahit aminin kanya. Awan di babae ko, ulbud. May kadwa. Ginundawaya laki di rabi. Pakawanin na. No kagura man di dinaramit ko di rabi eh. Jak amo, mag-aasim ko, mamamati ka kanya. Jak amo nga ada sakit mo. Kasano ngamin nga di ka agsakit? Di ka matmangmangan. Agkakaimas pa nga fried chicken ti. Isang pet ko nga si Daem, ta amok isot paborito. Awan bibiyan ko ta fried chicken mo. Anya lang una problema. Problema? Problema, dahil saan mo nga panangamin kanyak. Dahil saan mo nga panangipod no nga da babaeng. Awan nga ron tinurumbeng nga ipod no. Bakit? Kapot awan ti babaeng. Ulbod ka nga talaga. Masakitak lang nga rodin. Gulbod ka pa lang. Aglibet ka pa lang. Awan ti ilim-limit ko king ka bakit. Awan, uri matayak. Matay ka lang ko mga rodin. At sabi ko surot mo, ti kabit mo. Awan kabit ko. Umano ka? No saan mo kahit ibarsak ko dito iswerok? Ha? Saan? Sige. Idisok dito kanem dito lamisaan. Ibaon ko dito nurse nga mang pakinggan ka. Pumano ka na? Awan ti bibiyang ko. Kahit makita ta pala grup-grupam. Inak nga rodin. Anya ka dito rumbeng nga ramitik, Dok. Tsaka maawatan, mister, ti sakit ti asawa. Awa mo tinakaro sakit na. Italayang sana pan nakaturog, ken pan nakapanganitos to. Iso nga nakapsot ti bagina. Ket imbagid dita, napakante nurse itay. Ken naimas ba't ti pangan na itay pinakante balasang yo. Nasayat no kasta, doktor. Alawain. Dahil wala di bagak kada kayo. May stress launay siguro ti asawa. Ada ka di parikot yung mister? Awan nito. Ada ka di tinagapanyo nga nadagsen. When iti kalabes, ada ka di ti pimusay nga ipatpatigyo ti piyagot. Awan met, Dok. Ket tilayang may baga kon mister. Saan kayo nga kararami ti banag nga pagsakitan tinakam ti asawam. Tamangan no matrigger manen ti anxiety na. Anxiety? When madep-depress ti asawa. Di namat ipudno kanyak no anyat makagapo. Di mo mat may baga kanyak no anyat makagapo, mister. Iso tilayang may baga kengkan. Katangin nyo di kiti agas kin reseta, kati manaskin nga tumarin na. Ket make sure nga mangan iti usto nga oras. Ken maturog, nasapol nga ginana. Ken saan nun nga agpanunot kadagiti problema? No addaman. Nalawag ka di, mister. When, Dok? Sige, Dok. Dahil tanto nga rin ti aramidan mi. Agyaman na klaw na, Dok. Awan din yaman na, mister. Panawang kamay. Dahil nakasikaswin na dito mga pasyente. Sige, Dok. Agyaman na, Dok. Joyce? Oh, tatang. Adda ka din iti silid na ninanang mo. Uun, tatang. Nakapangan ka din. Uun, tatang. Sige, sigurado ka lang Tamangan no makita na mapukaw ti galas na amangan. Alawin, tatang. Nairwar ko deti pungan kin ulisyon. Sigurado kayo, tatang? Nga niya, balasan ko. Nga okay lakad na kayo nga dito kay salas kamat maturog. Awan di mabalin. Jakmat kayat nga paayon ni nanang mo. Amangan no madepress. Amangan no sumuro ti sakit na no. Nipilit ko nga kaida kami. Jak man maawatan ni nanang no apeng nga kasta. No, anya nga klase dito nga sakit na.
babamlatan. Uy, nangim, nakalalas ti kasto nga jar tayo, tatang. Ala, anusan talatan, Joyce. Anusan? Katawan na tayo, nagiti karuba, tatang. Pati nagiti gagayim ko. Marmarites dakpayin. Nakawirwirdo ka ng pamilya tayo. Agasawa kayo nga talaga kininanang, hindi kami nagkakaida. Nga, kanayon lang nga kastuhin, tatang. Ha? Nga niya? Nga sakay lang agawid. No, adan iti silid na ni nanang, no nakapanganit. Kanon tumanin nga, kakalang lang tingamangan. Anak ko, kurang nalaing yan nagsina kayon. Umay kalamaturog dito eh. Ala, agkita kayo. Agim sakay lang, kita no. Saan nga oras ti pandangan. Ngano, dandanin ti oras ti pandangan. Pumanaw ka. Di kagpakpakita tapno laing makapangan ni nanang. Naskin nga susurutin tayo, itong palin tayo ti kunati doktor. Kunati doktor. Tatang nalabas unay dito yan. Anya ka di ayati kaya't ni nanang nga mapasama. Ni nanang mo ti saludsudim saan nga siya. Katumit saludsudim. Ipapilit na matlata. Nga anda ka no babae. Naging ka nga di mo aminin. Nga di mo ipudnogin ko, ana. Saan ka nung agsubli ti dati nga langin-langin tayo? Langin lang ro na ti langin-langin nyo nga agasawa. Anak ko, masakit ni nanang mo. Iso nga, anda di kiti gundaway nga dinam mo, di kiti bagbagana. Linuloko na ita. Api namin nga diyo gurain ni nanang. Api namin nga diyo ungtan. Api nga diyo pagsawaan. Parik na yung ang sikat padre di pamilya. Iso nga nagbalin nga kasta ni nanang kay. Abinaybayaan nyo, tatang. Saan mo ko mga pabasuli ni nanang mo, anak ko? Tatamot basol ko nga talaga. Anya ko ba't basol yung tatang? Amin matkit maitid yung kada kami. Salo sa launin ni nanang. Naatap launay. Wala, babaamlatan. Agsublin tumadla di dati. Kaano pa'y tatang? Kaano pa'y? Kasin yung jak masungbatan ti saludsud ti anak ko no kaanon tupay nga agsubli ti dati nga langin-langin mi nga naganak ken kuana. No baybay aglatamot. Nga awan mo ti aramidik. Tapno maator kuma dati nga kasasaad mi. Wen kasin yung rumbeng kuma nga garami dak ti pamuspusan tapno mapukaw ti panagselos ti asawak, mapukaw ti panagatap na nga da sa bali a babae. Ang iminaramid kumet ti aminen. Uri no kasano ti panagpakpakaasi ko rin anya ti imagbagak no kasanot panagpalpalawag ko kenkuana ket ipatangkin na metlata. Nakasla di na maawat nga nagbidot iso na iti atap na nga da babae. Nga sala lumag-an ti riknana sa natalged ti panunot na no ipudnok ken kuana ti banag kasaan met nga pudno. No ipudnok ken kuana nga da babae. Alangan met nga ipudnok. Ket saan met wenno awan met ti kinapudno na. Kasin yung ibagak da ito eh. Nabayagan nga agbibuyak kadagiti programa yung sipo di ng Rogika edi 2019 sinubsubaybayakon dagiti programa ket may isa ka nga nagbalin nga sikati modelo iti panagpamilya. Sikati maysa
nga pagwadan nga sinursurot ko. Iso nga rod nga iti kaanuman kadyak pulos maaramid nga lukwen ti asawa. No apay nga atapen lata ti asawa nga adda babae ket pilitan nak nga ipudnok ken kuana dayta nga banag nga awan met ti kinapudnona. Nga uri ni bagat kasano kumanga da babae ket idol na idol ko ni Kasin Yungyong. Nga isuna ti tultulade. Siguro numamamuna ka Kasin. Nalaklakanan ton nga maawatan ti amin. Angin dinakmat panpansinin ti asawa Kasin. Kasin yung nuda kayo ti adday ti sitwasyon nyo kasano yung maator dahiti nga kasasaad ti pamilya mi. Kanunungan nak ti anak ko nga ni Joyce. Taamuna nga awan ti madi nga aramid ko. Kadanag ko launay ket amangan no agrebelde ti anak mi. Amangan no guraen na ti inana. Kailiw na kanon dati nga langin-langin mi nga pamilya. Nga agkakalanglang kam nga talo nga mangan. Agkukuyog kami nga mapanagpasyar. Nga nakaragragsak kami. Angim no kaanumot. Nga balasangan ti anak mi. Isumit sipod nan nga nagbalinan nga naimon ti asawa. Balakadan dakman Kasin no anya ti rumbeng aramidek. Tulungan dakman, iwanwan dakman, pangaasiyo. Sagbay nga maminpinsan nga marakrak ti binangon ko a pamilya. Iyon na akong diagyaman kadagiti viewers tayo, kadagiti naruway nga nagbuya nga makaited ti balakad. Kaya nagyaman nakmet ken kakasin, ti anos ken laing mo nga nangibasa ken nang tedbiag dati nga pakasaritaag, uri no kasta nga agpaparaw ka. Kat sabay kumatadamet na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biag, kadagiti padang kadimngeg ken nagbuya. To'y mangid idolo unay ken ka, di kinapudno nga agayat Kasinyong, ngem agproblema latay ti asawa na, Jesus iti Nueva Vizcaya.